Benar? Naurun kemunatik. Lalu menurun. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua, afdalul dzikri la ilaha illallah. Yang kelima, qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Nyentah yang betul. Menyatakan qauluhu ta'ala nyan fa'lam annahu la ilaha illallah. Be tamah hafzul dzikri. Bahkan karena dalam Quran fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam kun, yang fa'lam ayat Qurannya. Jadi ketika takun qauluhu ta'ala afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sang-sang afdalu dzikri juga bahagian daripada qauluhu ta'ala. Padahal qauluhu ta'ala hanaruh afdalu dzikri. Yang qauluhu ta'ala adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu cara pun. Jadi minta awali dengan qauluhu ta'ala, maka langsung kun qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang Qurannya. Jadi minta pun dengan qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Menyetingat qauluhu ta'ala ke Quran muno hari membaca rumahi. Tabak kata ke muno qauluhu ta'ala. Tinggal itu nyu ayat Quran hari membaca rumahi. Atayan. Yang kedua, afdalu dzikri la ilaha illallah. Betul. Segala zikir la ilaha illallah sesuai dengan hadis kuno. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ni tanakeun ta awali tahu pun dengan afdalu dzikri nyan dia langsung ju la ilaha illallah. Orang tahu ke mana bermula segala zikir itu la ilaha illallah. Yang kelima, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul syit. Tapi be takasat fa'lamnya fa'lam ayat Quran. Fa'lam i'lam katanya kepada kawan. Meselung lalu pun zikir. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiga zikir boleh tipu oleh don hai jamaah. Fa'lamin tak kitab ke jamaah. La ilaha illallah. Nyan pun hana salah cik. Yang meri salah. Minta kun lagi tanya. Qauluhu ta'ala afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang salah. Bahkan karena kata huruf afdalu dzikri lam kun Allah Ta'ala. Atau afdalu dzikri fa'lam annahu tamah fa'lam dzikri afdalu dzikri. Nyen metakasat fa'lam nyen ke tak kitab betul ke jamaah. Minta berarti tiga zikir boleh dipulih rawan. Fa'lamnya fa'lam kun ketemu ke jamaah. Kan fa'lam firman Allah Ta'ala. Nyen betul sih. Nyemban. Kiban? Yang lebih simpel afdalu dzikri la ilaha illallah. Yang ka simpel. Yang simpel. Adapun fa'lam annahu la ilaha illallah baik afdalu dzikri. Yang simpel sih. Cuma beda je. Menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Qauluhu ta'ala menyatakan firman Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang terbayang katanya fa'lamnya adalah Quran nya urung mehi hari baca. Tawa Quran. Tapi menyatakan urung mehi
afdalu dzikri la ilaha illallah hana hari baca zikir. Jadi menyamanan la ilaha illallah na zikir na ya Quran. Menyadzikir dia baca kurang mahi. Menyaya Quran hari baca kurang mahi. Jadi ayat Quran yang kita tak baca dehnya ayat Quran. Lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kaya Quran. Tapi urang ada kebaca yang hana deh le yang kaya Quran. Yang deh yang kedua. Yang hana pupu kebaca le rumah. Tabak hana gasak kepada Quran. Lagi doa kenderaan. Urina dengan mahi kebaca doa bismillah majra wa mursaha. Yang kaya Quran. Jadi gajah hana dehlenya ayat Quran yang terbayangnya nyo doa kenderaan. Hana harum macam. Ya. Nah lain. Oh. Ya. La ilaha illallah. Ya, enggak? Jadi cara baca pedang bakla baik tedang tat. Pastikan hamzah il. Pastikan hamzah ilaha. Pastikan hamzah illa. Dan pastikan tasdid la ba'la illa benar. Ba'la fa'il lam jalalah. Kibandakeun la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pastikan. Bertedang ba'la lebohlah. Pastikan hamzah ba ilaha bermeri bunyi hamzah. Ba kameri bunyi ya. Pastikan hamzah ba illa ba meriya. Sebab narum ratib la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tang-tang kita dengar la ilah. Kan la ilah lai hamzah ka berbunyi ya. Nyo salah. Kemudian adapun lafai Allahu yang paling enggak wakaf. La ilaha illallah. Ya. Ya, tawakaf. Yang good. Apabila tawasal dia sid. Tapi biar panjang hu tawakan tempat perpanjangnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi jid panjang meta sambung, jid panjang tabuh ali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Ya, biar panjang tat. Lagi wahdahu la syarika. Ya, sebab tak tawasal. Adapun takun la ilaha illallah. Payang dahu. Nyan ngan syariat. Ngan tajwid salah. Kaya. Ngan tarekat salah. Aturan baca salah. Ngan tauhid ngan tajwid salah. Ya, sebab apa kan? Menyebab tajwid nan hana tedang duk nan. Wate ka getuk. Untuk ke ngerti peluh ke? Ti kurang ke hana panjang. Ga ngerti peluh panjang mana? Yang ke pokok je ga terakhir kan? Hana si ge panjang nan. Ya. Nyan mulut tarekat yang kana ilmu dan tajwid ba ilmu tajwid pi kan hana tedang si nan. Ya, bah. Menye tekri nai poh wawa. Panjang sekali. Menye tawasal yang jid la mana wasal tersambung. Jadi menye wasal saboh nafah haji. Ya, saboh nafah.
ขึ้นมุมทำมุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่ทราบนะพ่อตะวักฟนี่วักฟsalah na istilah jimi wakaf kun kedua nafas baru ya